Assalomu alaykum, با شما مامورجان سوبانov از کانال مامور آزیا. امروز یکشنبه قرار داریم در بازار چهاربای ناحیه دوستی ولایت ختلان در این ویدیو سیمکو کردیم گوهای گوساله‌دار، گوهای بغوز، گوناجینای قصیر، گوساله گوناجینای مایده هم گوساله را سیمکو کردیم. گوناجینای بغوز هم از ویدیو را تا آخرش تماشا کنید. معقول باشه لایک، اگر شما در کانال ما مهمون باشین ابونه شوین. رفتیم. На гови буғыз, сема буғыз будаст. Сеюм гусалашта. 8,500 нархиш савдо мешава. Бузор 78 нарх креста ули дудагиш нест. Гови буғыз. На гови буғыз. 4 моҳ, 5 моҳ буғыз будаст. Нархиш 7000 савдо мешава. Бузор то 5,5 нарх кадаст, агар рост боша оли надодааст. наиш 8000 шам буғыз, иш 6 моҳ 7 моҳ буғыз, нархиш 8000 савдо мешава. бузор иша 6000 болотар нарх кадаст. на гови гусаладор, чорум гусалаш буқача, саҳар бега шириш 5 литр. Narxış 9,500 ha? Sinoşam bugün Sinoşam. 9,500. Bozor neç qildi buni? Bozor. Bozor 9 Bizmi? Bozor to 9,000 narxidast. Telefon nomeri bering aka. Telefon nomeri 900 93 93 993 34 34 03 mana xaridora bo'lsa zang mezaning. Marhamat. Mana govi gusaladori navbati yakum gusalash buqacha. Shirish 4 litr sahar bega. Narxish 12000. Bozor nechigacha qildi aka? Mene savdo qilish biya. So'yibish degan kasb است. بزرگچانکیدگیش نمیدونی. نه گوی گوساله‌داری نوبتی سیم گوساله‌اش بقچه. سار بگه 8 لیتر شیر. نرخش 10,000. بزرگچانکیده که؟ بزرگ. بزرگ 8000 تا 8,500 نرخ کده است. ولی نداده است من. Telefon nomer dayting aka. 918 71 8208. Marhamat xaridoro bosha zang mezanin. Na govi gusaladori navbati yakum gusalash gunajin sahar bega 5 litr shir. Narxini qancha dedingiz? 10 ming a? 8000 savdo mesha. Bozor nech qildi? Bozor 8 ming. 8 ming qildi. 10,000 uftirsa bozor to 8000 narx kadast. Videodagi ish nest. Mana. Sinachash. Mana govi gusaladori navbati. Panjum gusalash buqacha shirish. 5-6 litr shir garant chiqati. Narx qancha bu? 10 ming. Nech qilyapti bozor? Bozor 10 ming qilyapti. Ha. Nechigacha qilyapti? Bozor nechigacha qilyapti bu? Bozor har xil. 10,000 uftirsa savdo misha bozor 7000 to 8000 narx kirsa uli nadodast. Na govi gusaladori navbati seyum gusalash buqacha gunajin. Gunajincha. Shirish 5-6 litr sahar bega. Narxish 10,000 savdo misha. Bozor to 8000 narx kadast. Oli dodagish nest. Mana. Nash. Mana govi gusaladori navbati chorum gusalash buqacha gunajin. Buqacha. Shirish 7-8 litr, narxish 16000. Bu savdo meshava. Bozor oli конкретно яго нарх накадас оли. Мумкин ки 13-14 брава баландиш. Mana.
бегам ҷӯши будам барои синаши қамисам. Mana go'y gusaladori navbati chorum gusalash g'unajin. Shirish 5-6 litr ha? 5-6 litr shir narxi chand pul? 8,500 bu savdo meshava. Bozor chand ka? 7,500 bozor narxida است. Mana sinash. Mana go'y gusaladori navbati duyum ha? Duyum gusalash buqacha mana. Xarodash gareni. Ha, g'unajin? G'unajin ha? Duyum gusalash g'unajin das. Shirish 10 litr garanti shqati. Narxi chand pul? Narxish 14 so'm ekan, bu arzon o'sha. 14,000 bu savdo meshava. Bozor chand qadam mira? Bu da 12 so'm. 12,000 narxida است bozor. Mana sinash. Telefon nomer meti ha? Telefon nomer 988 20 06 04. Adres kujo? Ayni mana xaridor bo'sha zang mizaring marhamat. Na g'unajini Karpat 1 sola budast. 4400 bu savdo meshava. Bozor to 38 narxida است. Oli dodagish nest. Mana g'unajin. Mana buqacha savdoshidagi примерно 1 sola buqacha 5500 mana xarid است. Narxo kamtar qiymat mana xudon didesting. Na seta g'unajin mana kalonish chanka 38 36 bozor narxida asira seta g'unajin das darija o'zi kalonish nedeta maydakish gusalo 6400 har dusha yak joya savdo qiladi. Oli dodagish nest. Na g'unajinako. Na g'unajini yosh narxish 4000 bu savdo meshava. 38 nim kada? 35 nim bozor narxida است. Chand moha boshay? 1 sola budast g'unajin. Mana. Na g'unajini navbati 6-7 moha g'unajin. Narxish 33 bu savdo meshava bozor 3000 narx qada است. Oli nadod است mana. Nech pul ba? 35 g'unajin. Chand qad bozor? 32 bozor narx qada است. Chand moha boshay? Qaribi 1 sola budast примерно. 35 testa bozor 32 narx qada mana. Nedeta g'unajin har dusham qisir yosh 45 bu savdo meshava. Bozor ay 4000 to 4200 narx qadasa. Oli nadod است. Mana g'unajinoy behtarin baroy mulkini. Mana gusalacha g'unajin gusala 3000 testa bu savdo meshava bozor 24 narx qadast. Ish chand pul aka? 5,500. Ish 5,500 bu savdo meshava. Bozor chand qadira? 48. Bozor 48 narx qada mana. Na g'unajini navbati 45 testa bu savdo meshava isham qisir. Ta bozor 38 4000 narx qadasta mana. Oli dodagish nest. Na g'unajini navbati narxish 5500 примерно 1 sola u 2 moha. 5500 bu savdo meshava bozor to 45 narx qadast. Oli dodagish nest. Na chorta g'unajin har chorsham mana normalniy parodash naqs 3000 bu savdo meshava. Bozor 28 20 narx qadasa. Ha 27 ham qadasa maydosha. Mana. G'unajino yosh gusala g'unajino. Marhamat mana. G'unajini navbati narxish 35 bu savdo meshava bozor 31 3000 narx qadasa. Oli dodagish nest. Na seta g'unajini zoti kaloncha chand guften?
5000 бо савдо мешавад мана калониш тамом ака ва калониш 5000 бо савдо мешавад 45 кат бозора 45 кат инош чандия боша 35 35 34 майдаша нарх кадестай дата майдара барои молкини беҳтарин гунаҷина омана на якта гунаҷин якта буқача унаиш буқача 45 гуфтена 47 бо савдо мешавад бозор 38 4000 нарх кадеста 43 будааст бахшиш бозор то 43 нарх кадааст иш 35 нархаш иш гунаҷин бозор то 33 нарх кадеста мона ҳоли надодааст